Adora Living Solutions i projekat 21st Century Zlatibor Residence Spa and Wellness kombinuju iskustva sa Bliskog istoka i 20-godišnje iskustvo makedonskog Adora građevinskog brenda u izgradnji preko 400.000 metara kvadratnih visokokvalitetnih domova i luksuznih poslovnih objekata, u kojima živi i radi preko 13.000 ljudi. Ako bismo ovaj broj poredili, to je kao jedan manji grad u Makedoniji. Sada smo tu, na Zlatiboru, spremni da vam predstavimo potpuno novu definiciju planinskog hedonizma. Za vas smo kreirali pametan, unikatan biznis model koji vam omogućava da kupite profitabilnu nekretninu. Ovo je ujedno spoj ljubavi prema izgradnja visokokvalitetnih nekretnina i naše oštrumnosti za kreiranje profitabilnih biznis modela. 21st Century je jedinstven i unikatan kompleks na našoj najlepšoj i najposećenijoj planini, poznatijoj i kao vazdušna banja Zlatibor. Naš kompleks je osmišljen tako da vama omogući potpuni mir i komfor. Šta 21st Century Zlatibor posjeduje? Visoko kvalitetne apartmane površine od 34 do 50 metara kvadratnih i penthouse apartmane površine od 42 do 69 metara kvadratnih. U svakom penthouse apartmanu uživaćete u pogledu na najlepše zlatiborske predele, ali i u sopstvenom džakuziju na terasi površine i preko 100 metara kvadratnih. Ako ste više ljubitelj zimske idile, tu je prirodni kamin koji budi vaša čula. Ovi apartmani su kruna našeg objekta i potvrđujemo da su najbolji stanovi na Zlatiboru. U okviru same zgrade postoji spa centar koji posjeduje tursko kupatilo, saunu, sobe za masažu, teretanu, prelepi bazen u zatvorenom prostoru sa slanom vodom za osjećaj kao da ste na moru, a tu je i pokretni zid koji se u letnjem periodu pretvara u poluotvoreni bazen. Spa centar posjeduje svoje ležaljke u kojima se možete opustiti sa pogledom ka Borovoj šumi, kao i hidromasažne kade. Pored spa centra u okviru 21st Century Zlatibor kompleksa nalazi se specijalizovani restoran sa raznovrsnom ponudom gastronomskih specijaliteta koji se mogu konzumirati u samom restoranu ili u sopstvenom apartmanu putem in-room dining usluge. Kompleks posjeduje kafeteriju u kojoj možete uživati posmatrajući svoju decu kako se igraju u dečjoj igraonici uređenog parka od 600 metara kvadratnih dvorišta kompleksa okruženog Borovom šumom. Zgrada posjeduje 2 brza, najsavremenija sinhronizovana lifta, podzemnu garažu sa punjačima za brzo punjenje električnih vozila, a za potrebe poslovnih sastanaka kompleks posjeduje i moderno opremljenu salu za sastanke u kojoj možete u miru i privatnosti organizovati predavanja za vaše poslovne saradnike ili jednostavno koristiti usluge sale kao privatnog kancelarijskog prostora. U 21st Century Zlatibor kompleksu možete naći i skijašnicu u kojoj ćete moći da čuvate svoje skije, kojima možete uživati u zimskim čarolijama, ili svoja bicikla ukoliko ste više ljubitelj letnjih planinskih aktivnosti. Pored svega ovoga, kompleks posjeduje svoj lobi sa recepcijom na kojoj će vas uvek nasmejano dočekati ljubazno osoblje 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Osoblje će vam biti na raspolaganju i kada niste u svom apartmanu, jer naša kompanija preuzima na sebe odgovornost za održavanje vašeg apartmana, čišćenje, izdavanje, kompletne troškove oko vođenja marketinga, kako bi vaši apartmani vršili povraćaj vaše investicije, kao i sve tekuće aktivnosti kako bi vlasništvo nad ovim apartmanom predstavljalo potpuno uživanje, a ne potencijalnu brigu oko bezbednosti, kvarova, izdavanja, računovodstvenih i drugih tekućih poslova. Iako ovo ne posjeduje gotovo ni jedan kompleks u zemlji, to još uvek nije sve. Svi apartmani imaće kontrolisani pristup sa elektronskom bravom i čitačem kartica za pristup, što je za vlasnike i goste bezbednije i komotnije. Kupci apartmana imaju priliku za boravak kada god i koliko god žele. Kvalitet. Sigurno se pitate čime možemo da garantujemo prethodno iznete informacije o gotovo neverovatnom kompleksu koji će vam pružiti potpuno novu definiciju planinskog hedonizma. Samo neki od reprezentativnih primjera su Flatiron, Diamond Garden, naselje u opštini Aerodrom, Skoplje. Ipak ne želimo da živimo na staroj slavi, već da sa svakim svojim projektom iznova podižemo standarde kvaliteta naših objekata. Zgrada se gradi najsavremenijim modelom, Building Information Modeling,
koji je ukorak sa najnovijim trendovima metodologije gradnje. U skladu sa tim, 21st Century Zlatibor vam garantuje gradnju po najvišim svetskim standardima, vrhunsku seizmičku sigurnost, energetsku efikasnost, fasadu izrađenu kombinacijom prirodnih materijala, opeka i dezen drveta, upotrebu najkvalitetnijih materijala u izradi enterijera, smart automatizirani sistem za upravljanje svih instalacija u apartmanima direktno sa recepcije, što obezbeđuje optimizaciju električne energije, kontrolisani pristup apartmanima uz elektronske brave. Ove stavke svi mogu da navedu u svojim projektima, ali retko ko može da vam da precizne i detaljne informacije o tome šta one konkretno znače. Pozivamo vas da ovaj deo pažljivo poslušate, deo koji govori o samom kvalitetu izgradnje. Sigurni smo da ćete doći do pozitivnih zaključaka. 21st Century Zlatibor brine o svakom aspektu gradnje. U skladu sa tim, pažljivo pristupamo odabiru fasade koje će kompleksu dati autentičan šarm. To je kombinovana fasada koja će biti izrađena u duhu prirode, sa dezenom drveta, balansirana miksom klasičnih i savremenih elemenata i sve to uklopljeno u skladu sa prirodnim okruženjem i mikrolokacijom. Da li ste znali da na fasadu dobijate garanciju od 15 godina? Zato što kvalitet gradnje garantuju pažljivo odabrani materijali, dekorativna listela od opeke Roben i silikonski dekorativni malter u sistemu Baumit. Da li znate šta je to geomehanička stabilnost? Geomehanička stabilnost garantuje stabilnost objekta prilikom različitih uticaja koji se mogu dogoditi u toku eksploatacije samog objekta, kao što su, na primer, seizmički uticaji usled zemljotresa. Geomehanička stabilnost tla našeg objekta iznosi 100 megapaskala, što je gotovo 30% više u odnosu na standard u Zlatiborskom regionu. Time se produžava tradicija brenda Adora, koji je 2013. godine prvi na Balkanu veštačkim zemljotresom dokazao vrhunsku seizmičku stabilnost svojih stambenih objekata. Time, na ovaj način, želimo da se i vi osjećate sigurno i bezbedno u našem kompleksu. 21st Century Zlatibor posjeduje izolaciju po poslednjim svetskim standardima, i to izolaciju stolarijom, vrata apartmana i prozori, zidnu izolaciju, niskošumne cevi, kao i podnu izolaciju. Prilikom svake izgradnje unosimo novitete u podizanju standarda u građevini. Za apartmane smo upravo zato odabrali najbolje što postoji na tržištu. Fasada je energetski efikasna u svim segmentima obrade, a posebna pažnja je usmerena na zastakljene površine i to je glavni razlog odabira kompanije Šuko. Pozivamo vas da proverite kompaniju Šuko i odmah će vam biti jasno o kom nivou kvaliteta se radi. Ova stolarija pruža zvučni i svetlosni komfor, i to termički koeficijent profila 0,92 kW po metru kvadratnom, troslojna niskoemisiona stakla sa koeficijentom 0,5 kW po metru kvadratnom, zvučna zaštita stakla do 38 decibela. Zvučnu izolaciju unutrašnjih zidova apartmana dopunili smo najkvalitetnijim silka blokovima, mineralnom vunom i gips kartonom. Silka donosi izolaciju do 58 decibela, a sa kompletnom zaštitom izolacija iznosi 62 do 70 decibela. Silka kalcijum silikatni blokovi posjeduju niz prednosti u odnosu na druge građevinske materijale. Ekološki proizvod, vrhunska zvučna izolacija i do 58 decibela, visoka energetska efikasnost, velika nosivost i otpornost na pritisak, nezapaljiv građevinski materijal klase A1, jedinstven dizajn i elegancija, otpornost na štetne klimatske uticaje. Pomenuli smo i niskošumne cevi koje takođe utiču na smanjenje nivoa buke u vašem apartmanu, rađene po poslednjim standardima. Njihove karakteristike su vertikalni razvod niskošumnih cevi, 24 decibela zvučna apsorpcija, horizontalni razvod ispod plafona u kupatilu, dopunski obmotan termotek mineralnom izolacijom na alu foliji, čime se dobija dopunskih 17 decibela zvučne izolacije. I kao poslednje, ali ne manje važno, podna izolacija. Ona se odnosi na sistem ugradnje plivajućeg poda sa 3 cm kamene vune i termosilent folijom. Iskoristit ćemo priliku i da nabrojimo brendove koji čine svetsku elitu u izgradnji.
a sa kojima sarađujemo. Šuko, fasadna stolarija. Mapei, hidroizolacije. Saint-Gobain, suva gradnja. Rubicer Ruby Line, AB keramika, sanitarije, galanterija. Roben, Baumit, Austroterm, fasada. Tara Koncept, parket i mnogi drugi. I to nije sve. U naš prodajni paket ulazi i kompletan dizajn enterijera po principu ključ u ruke, od nameštaja preko peškira do pribora za jelo. Opremanje je ključni aspekt i ujedno uslov za ulazak u naš Adora Hospitality sistem. Dizajn enterijera će dati unificirani izgled celokupnog hotelsko-rezidencijalnog kompleksa. Naravno, opcionalno je, ali vam nudimo mogućnost da ne trošite energiju na pronalazak arhitekte ili jednostavno uštedu vašeg vremena. Ono što posebno izdvaja naš dizajn je činjenica da kupci 21st Century Zlatibor apartmana imaju jedinstvenu mogućnost za kompletno uređenje i opremanje interijera apartmana u saradnji sa našim arhitektom, birajući jedan od jedinstvenih modela – Modern, Contemporary Design ili 21st Century Zlatibor Signature Collection. Zašto je to odlična stvar? Suština je da svi apartmani imaju unificiranost interijera, čime ovu zgradu činimo jedinstvenim modelom za brz povraćaj investicije kroz izdavanje apartmana, a kupci dobijaju opremljen apartman od A do Š, do najsitnijih detalja. Da, to podrazumeva i pribor za jelo i posteljinu, sve što je potrebno za udobnost, ali i hedonizam. Hajde da zajedno pogledamo VR jednog apartmana. Još od samog ulaza u kompleks dočekuje vas stil. Enterijer do detalja dizajnerski upotpunjen, svetlom, slikom i skulpturom. Široki hodnici sa ukusom i elegancijom dekorisani vode vas u vaš apartman. Iako postoje razlike u odabiru enterijera, u jedno smo sigurni, a to je da će svaki od njih dovesti reč komfor do savršenstva. Ulazna vrata u apartman su dodatno zvučno izolovana, a akcenat na dizajn stavljen je kod dekorativnog rama. Sobna vrata, diskretno bela, sa ukrasnim crnim kvakama, uklapaju se potpuno u opremljen enterijer, od slike na zidu do kašike u kuhinji. Blackout zavese na prozorima neće dozvoliti da vas svetlo ujutru budi, osim ako vi budete želeli buđenje uz zrake sunca. Hajde sada da pogledamo parket zajedno. On je izrađen od višeslojnog hrastovog drveta koji daje toplinu domu. Spoj tradicije i modernog dočaranje modifikovanim načinom ređenja parketa, riblja kost. Za parket je zadužena kompanija Tara Koncept, koja neguje svoj brend i tradiciju već 30 godina. Ulazimo u kupatilo koje će vas oduševiti crno-belom elegancijom na savremen način. Kombinacija velikih formata i malih 3D pločica španskog proizvođača AB prati najsavremenije trendove. Portugalska kompanija Rubicer se brine o kupatilskoj opremi koja upotpunjava crno-belu liniju, a kupatilski nameštaj pruža maksimalnu funkcionalnost. Dok pijete jutarnju kafu na terasi, možete uživati u zlatiborskim predelima, ali biti i bezbedni uz specijalno dizajnirane staklene ograde. Ukoliko odaberete penthouse apartman, imaćete mogućnost uživanja u hidromasažnoj kadi uz omiljeno piće ili hranu, a da li ćete biti u društvu ili sami, odaberite vi. Tornik penthouse terasa. Bez obzira za koji dizajn se odlučili, budite sigurni u kvalitet nameštaja kao i u udobnost. Veoma važno je i da pomenemo da kao vlasnici imate mogućnost da boravite kada god i koliko god želite u vašem apartmanu bez ograničenja. Sve VR snimke apartmana možete pogledati na našem dobro poznatom sajtu www.21stzlatibor.rs. Povraćaj investicije. Iako povraćaj investicije možda za vas nije od primarnog značaja, nama je bilo važno da našim kupcima obezbedimo investiciju koja će im se sigurno isplatiti i to bez muke. 21st Century Zlatibor Residence Spa & Wellness je osmišljen kao kombinacija rezidencijalnog i hotelskog koncepta. Šta to znači? To znači da vi kupujete apartman u kompleksu koji poseduje sve povoljnosti koje pružaju luksuzni hoteli, a niste odgovorni za njihovo održavanje.
Za održavanje čitavog kompleksa i za povraćaj vaše investicije biće zadužena naša kompanija Adora Hospitality Group, koja posluje po oprobanom modelu iz Dubaija, kombinujući iskustvo sa domaćeg tržišta i koristeći najsavremeniji hotel management sistem uz profesionalni menadžment koji će upravljati čitavim objektom, kao i prvoklasni servis koji pokriva sve aspekte poslovanja u nivou luksuznog hotela, što je ujedno i garancija za brz povratak investicije. A šta to konkretno znači? Prilikom kupovine apartmana ujedno potpisujete sa nama detaljno definisan ugovor o posredovanju, kojim ćete nas ovlastiti da u vaše ime reklamiramo ceo kompleks, da izdajemo vaš apartman kada ga vi ne koristite, da vodimo računa o bezbednosti, čistoći vašeg apartmana i ostalom redovnom održavanju. Na ovaj način svojim kupcima nudimo do sada neviđeni model kupovine koji pruža mogućnost povratka investicija na godišnjem nivou između 6 i 8%. Mi smo tu da vam pomognemo da dobijete lakše i povoljnije uslove za dobijanje stambenog kredita banke, jer će vaš apartman biti upisan kao stan, a ne kao apartman ili vikendica. Na primjeru apartmana od 35 metara kvadratnih to izgleda ovako. Učešće od 16.000 evra, mesečna rata od 260 evra, period otplate 30 godina, zarada od rentiranja apartmana plus minus 500 evra mesečno. Ukupno, zarada od rentiranja 500 evra minus otplata kredita 260 evra jednako 240 evra zarada. Naravno, ovo je reprezentativni primer. Možete sami odrediti visinu učešća i veću od ponuđene, povećati ratu kredita i isplatiti celokupan iznos za 10 godina. Pravo na posebne pogodnosti povraćaja PDV-a do 10% stiču osobe kojima je ovo prva nekretnina na njihovo ime. To znači da ukoliko ste kupili apartman na kredit i vaša mesečna rata iznosi 260 evra, na godišnjem nivou to je 3120 evra, a procena je da će prihodi od rentiranja iznositi 6000 evra. Reprezentativni primer se odnosi na otplatu stambenog kredita, ali brinuli smo i o tome kakve su potencijalne mogućnosti za kompletno opremanje vašeg apartmana. U saradnji sa bankama došli smo do sledećih, možda i najpovoljnijih uslova. Na primjer, ukoliko se odlučite za modern dizajn, za samo 210 evra mesečno i narednih ne tako dugih 6 godina, odnosno 72 rate, pomoću keš kredita obezbedit ćete sebi i svojim potencijalnim klijentima komfor i hedonizam prve klase. Vrlo važna napomena. Ugovorom o posredovanju se dogovara procenat raspodele prihoda između vlasnika apartmana i naše firme, koja se brine o kompletnom održavanju. Iznos od 500 evra koji smo spomenuli u analizi kao reprezentativni primer dobijen je kao rezultat istraživanja ekspertskih konsultanata u ovoj oblasti rada i zvaničnih statistika o posećenosti i noćenju, kao i prosečnih cena izdavanja apartmana. U skladu sa tim jasno je da investiranje u ovaj apartman u potpunosti vraća uložena sredstva. Moramo napomenuti da kupovinom apartmana postajete i društveno odgovorna osoba, jer naša kompanija nastavlja duboko urezane korporativne tradicije da uvek vraćamo nešto korisno sredinama u kojima imamo poslovne projekte. Zašto i kako naša kompanija poznaje više oblasti rada? Adora Biznis grupacija proširila je poslovanje u sferi financija, berzanske trgovine, farmacije i trgovine organskom hranom širom Evrope i Bliskog istoka. Adora je najveći pojedinačni vlasnik u komercijalnoj banci AD Skoplje, koja je najveća banka u Makedoniji sa 2 milijarde aktive. Pored ove banke, takođe smo vlasnici i drugih banaka i firmi od državnih interesa. Ovaj veliki bonitet brenda Adora daje benefit 21st Century po pitanju kompletne finansijske konstrukcije, odnosno novčana sredstva za izgradnju kompleksa avansno su obezbeđena od strane investitora. Sa ciljem da da svoj doprinos u kreiranju boljeg i srećnijeg sveta sa jednakim mogućnostima za život, razvoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu svih ljudi i za opšti napredak, Adora je sa puno ljubavi tokom 2 decenije uložila više od 5 miliona evra u CSR kampanje.
Za humanost na delu zadužena je i naša porodična fondacija. Fondacija Profesor dr. Vančo Čifliganec stipendira obrazovanje talentovanih i socijalno ugroženih učenika, studenata i višu edukaciju svojih zaposlenih. U oblasti sporta podržani su sportski događaji, klubovi i pojedinci. Od drugih donatorskih projekata Adore posebno izdvajamo izgradnju pravoslavnog hrama Svetog Jovana Krstitelja u opštini gde je naša kompanija izgradila 1500 stanova kao zahvalnost i dar ljudima koji tu žive i rade. Posebno smo ponosni i na donaciju spomenika Hvatač krsta na obali Ohridskog jezera. U Srbiji tradiciju smo produžili u saradnju sa Fondacija Novak Đoković, tako što smo kao njihovi glavni partneri na projektu pomogli u izgradnju vrtića u selo Ljubiš. Time smo obezbedili srećnija budućnost mališana ovog sela blizu Zlatibora i omogućili da ljudi ne moraju da se odsele iz sela kako bi njihovi najmlađi imali adekvatno odrastanje i obrazovanje. Također, nastavili smo tradiciju podrška sporta, a ove godine smo pomogli u organizaciji fudbalskog takmičenja, Kup prijateljstva na Zlatiboru. U budućnosti nastavljamo našu humanost na deo, a vi imate mogućnost da preko investicije u naši 21st Century Zlatibor postanete deo naše velike porodice Adora i da se priključite u našu društvenu odgovornu misiju. Postanite deo 21st Century Zlatibor by Adora. Uvereni smo da stvaramo najbolju destinaciju za planinsko uživanje na Balkanu. Najčešća pitanja. Da li mogu da posetim gradilište u bilo kom momentu? Kako to postajem društveno odgovorna osoba? Kolika je cena apartmana i koji su glavni faktori cene? Šta znači 20% učešća? Da li je nužno da rentiram apartman? Na ova i druga pitanja odgovorit će vam naš stručni prodajni tim. Hvala vam na pažnji.